Mongwaledi kakaretso wa ANC Ace Magashule o kgopetse tshwarelo pele ga setšhaba ge a bolela le bathegi ba gagwe dibeke tše pedi tša go feta ka Bloemfontein morago ga go tšwelela pele ga kgorotsheko. Magashule o rile ANC ka North West e be e ka se šome ntle le tonakgolo ya Peleng Supra Mahumapelo. Sehlopha sa maloko a ANC a selete sa Ngaka Modiri Molema se ipelaeditše ka polelo yeo ya gagwe. They have divided Northwest. We can't fix anything in Northwest without Comrade Supra being there. Tseno ke ditshwaelo tseo di galefisitseng bangwe ba maloko a ANC mono Northwest. Bangongoregi ba re ditshwaelo tseno di tsweletsa pele dikgaogano mo lekokong. Maloko a ne a neelana ka setlankana sa dingongorego go boeteledipele jwa lekoko ba lopa gore mokwaledi kakaretso We therefore call upon the NEC and NWC to urgently attend to the following. Call upon the Secretary General, Comrade Ace Magashule, to retract the statement made in Bloemfontein after his appearance in court while addressing those who went to support him that the ANC in the Northwest can only function on the basis of the presence of Comrade Supra Mahumapelo. Fane amogela lekwalo la dingongorego mo boemong ba boeteledipele jwa bosetšhaba. Magashule o ne a kopa maitshwarelo. No individual can be above a structure. So if I said Supra is above, it's the wrong thing, which I might have said. The IPC, the regional structures, the branches, those collectives are the most important, including the branch members of the African National Congress. So my apologies for having said anything which elevates an individual more than a collective. Maloko a lekoko ba ne gape ba lopa gore boeteledipele jwa bosetšhaba jwa lekoko bo netefatse fa komiti ya nakwana mo porofenseng e na le dithata tsotlhe tsa go tsamaisa merero ya lekoko mo porofenseng. Nna ke Patrick Dintwa, SABC News mo Mahikeng.